Inna adzabi lasyadid. Niatona na'udzubillah masyaallah. Iriti kadang imaku kue samanna rupa tawi de nagaga ami ngakeng. Iriti kadang imaku kue samanna rupa tawi tantentong pada melo ni natangnya melo natang. Melo nama kanjak melo nama deceng de na urusui. Melo nama tuju de na tuju ni urusui. Aga prinsipna yita to pasian irita ngita to atu. Ipinit dingi topi na ipinit dingi, mu pinit dingi to atu. Iya. Apa yang kita lihat, masya Allah, sehingga dek nana to masiri pogau dosa, sehingga dek nana to masiri pogau adurakang, sehingga dek nana to masiri mapitangi patalle tallengi gau adu sangange ripalawangan na pada terupa tahu nauzubillah summa nauzubillah. Apa yang menyebabkan magampan na tawe makukui pogau dosa? Aga pas sabarangi rupa tawe makukui dek na namasiri pogau gau adorakangan dek na namasiri mak bilang pela jong kampuling riseliwang pola dek na namasiri nauzubillah summa nauzubillah mapitangi kekurangan na riolona padan na rupa tawe. Apa yang menyebabkan? Setidaknya engkau beberapa sahabat nasabariwi rupa tawe makukui lenyak ni siri pogau dosa. Sahabat nasabari lupa tahu makukue nangga enten ni riasenge gau adorakangan nangga becum ni riasenge gau dosa sehingga nauzubillah summa nauzubillah napakedopi tentara nufung Allah Ta'ala innapa pada miluk mingat jamain dimuliakan Allah napakedopi angin nufung Allah Subhanahu wa Ta'ala innapa pada mingat napendri pice di awai nufung Allah Ta'ala innapa pada mingat napakidupi tanana pung Allah Ta'ala innapa pada milut takabbir padahal wattuna takabbir ko masigi idina paja tuni ampara bangi pak bangi bas itu melumi pematin rolosi bang abang kidu tanana pung Allah Ta'ala namudi nang kana bato kalaman kulalan na wisiwi bang Allahu akbar waktu kulala wisiwi bang ni gapaguru ke lala wisiwi bang nauzubillah summa nauzubillah. Hadirin jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aga wadi pasabarang jamaah dimuliakan Allah sedih. Sahabat nasabari tawi makukue na de na namasiri pogau gau adosang. De na nasadingi alina pogau gau adorakang. Nasabat takkalupai riasri munrinna pung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nakapang ni makkadokumate ni tawi kulino salasai ni perkara. Dia nagaga buru ni buku-buku hancur ini watak kalewe padahal de tasalalak daki di jamaah dimuliakan Allah nariku ikapang ni makkada komate ni tawe matu selesai ni perkarai komate ni tawe matu selesai ni urusannya padahal nape melo ipamulewi urusata jamaah dimuliakan Allah. Ya sangi magampan na patupong Allah Subhanahu wa Ta'ala aju jawai yang kaya pacukang itabaritona ya pacokar itanai napatupong Allah Subhanahu wa Ta'ala liwa pagampanna napatukko pong Allah Subhanahu wa Ta'ala tomatewi rilalaki buru ya sangi magampang napatupong Allah Subhanahu wa Ta'ala binewein kayampo ritangana tanai liwa pigampanna pong Allah Subhanahu wa Ta'ala napatukko pemang atay rilalaki buru jamaah yang dimuliakan Allah. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Inna nahnu nuhyil mauta majepu ikang nasa pung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nahnu nuhyi mauta ang kamaning matu pada ipatuk kumana matu tomatewe riasuri monrin pung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya terkadang kita jama mimen ni ya kumati ni tu salah sini pogok mimen ni tak bulu ku malolo jam gandus mimen ni tak bulu ku mawatang padi isi bawa nalingi pung Allah Ta'ala teni apa to liwa borapua kata cuma nauzubillah jamaah dimuliakan Allah. Kapa aku rumah sakit ni mal betul nang kata Purwantara
boleh kak macerama mengoto kak kebetulan kok koro tenggalal maka ada anu Ustaz magi nak kada majapina di Ustaz di usi majapina antara si jaloni antara tamu ko isiwe depa na selesai runangir wasu polisi makanya nin masuna tapang kasih tolalu borlada panasaran ngak magi na burang wacin role kor murah masekir ternyata anak kalulu anak muda orani maraja watak kalena borlada si borna maka kak magir na burang lo wacin role penasaran angkana kormati nak Pak aja nih jago Pak Ustaz Pak aja nih harga tuh Pak aja nih jago nak kada jadi apa penasaran nggak kasih mager Pak aja nih jago Pak aja nih jago Pak Ustaz maka ada kamagi memang panakan iya nara tau Pak Ustaz dia nana apa to nah itu mana teh kong kay makdape dia napa aja napa diri teh liwa ya majalah ada si Pak anam kok nami tahu maka kak magi peli naborang lo kaceling lah anak muda maraja otak kalina penuh alina tato maaf kamu piro tato nageku anu ne aku agak nasan ne agak nasan ye selingkana pelipelina tako tato nage ro mangloyo mopi dia panaminga ya. Maka kak magi memang ipak tadi tak ada pengit ternyata melo temi na denu le masu temina ko irna tutu pungala taala liwa pat dini jamane tan podo aja nindri bola Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya magina koro karena tak kalupa ki kori surimun rindu pung Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang terjadi? Tau mapakwe modelene tidak sedikit dena paja turima simpa pinat dinna. Dena paja magai tak kalupai di pung Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan Allah? Melo na napugo ni degaga. Sehingga madarin itu sapa bali. Lo ni pengari mana itu nak kadem. Bodoh mu mas sempajang. Nam mas sempajak. Itu sapa mana bali mapakwe. Ya. Iko tahu ni matu nala ni jebba. Nauzubillah summa nauzubillah. Sini na tanah pung Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2. Magi tawe mabiasa nasaba na pandang enteng ni yeru dosa. Mabicu mi. Pandang itu. Waktu na pertama masiri mopi. Ko bunga-bunga masiri mopi. Kedua na masiri tapi takuran ni sirina. Ketaluna na mamula ni. Ketapana na mata biasa ni. Sudah terbiasa. Alena na muli tawe. Sehingga apa yang terjadi? Dena nulle pasilengan ni kegena dosa, kegena tanya dosa, kegena makasih, kegena nul masih magai. Sudah terbiasa dengan melakukan kemaksiatan. Sehingga apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan Allah? Minuman mapi wajue, mapada miniweri nungi na inum. Nauzubillah summa. Padahal bunga na, padang isi banda lo mijo madape-dape. Detoje na sa Pak Ustaz lo to mamak dape-dape. Baja lo mak dape dia nak dape agak plek. Nemo ni bona. Nak do mapakor pelik bona sengi balok. Contoh. Pura si matero bajan na silo si matu aga si. Dena ni maui mamula ni nalepa-lepa. Pura matero nambah ni sitak gosi kaca. Akhirnya apa yang terjadi? Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Maka pangkau kan nata sedih rupa tahu. Gau-gau nata sedih rupa tahu. Boleh keke gana si bawa. Ya, pilih-pilih. Gana si bawa. Ia ko palas ne wa si bawa. Wadi jaji dena nakan naki basina tapi pecika-pecikan nakan naki. Ya. Ya. Ia ko paboto ye wa si bawa. Wadi jaji lo menjolo tudang. Abang ngamatu tuda maceu tu ni di rumah matang. Kurmatu maceu tu ni matang malah tu ni gunyan. Malah tu ni garis. Magai karena kita sudah menganggap kebiasaan. Kapang ipandang ente dosa mabicu madari ni dek na nulle pasilengan ni sehingga napalanya ni siri pung Allah Subhanahu wa taala rilna mata. Al haya'u minal iman. Al haya'u minal iman. Naya siri sei pole di tepai.
Makanya ku idi satu mata pak zaman dimuliakan Allah. Idi tu mata pai nasa nabita. Innal mu'mina yara sunubau kannau qaidun tatal jabali. Majapu yero to mata pai narik kupugo ido sesedi cikeli camwa. Pada yero do sama bicue, pada kunita pada bulu malupoi. Yen namua ya. Yen namua tau tak bulu biasa we. Mabicu mani dosa malupu na napogau. Mabicu mani naita jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Manyamamona reko ang kamo pa kasempatan na weringi pong Allah Subhanahu wa taala. Manyamamona reko na patuji mo ki musibah gangka na nalingi paringarang ri pong Allah Subhanahu wa taala. Nasaba duan rupa wat dipamengay tawe. Nomor sidi ko ang kami maalalangan na minga. Duan rupa wat dipamengay tawe ko ang kami maalalangan na minga. Nomor sidi pangaja. Paringarang, pangajari, paringarang iwi, sampiangi, yang parangi, pakang para yang parangi. Tapi no panang-panang na de panamelo pamengay paringara pakang parang. Wad dijaji ujian si bawa pacoba pamengay. Makanya tidak sedikit orang menyak boleh dipangkau kena nasabak yeling ujian ripung Allah Ta'ala. Apakah pure malah salakda. Do talungi payak wita. Engkau tahu pak aku aja nopo kampung. Nopo jilak jok ke kubare. Ya. Onronu nero apa tahu engkengka makanya usahana. Tapi usahana ruwasilik neron na pakai milo bare. Bahkan na podangir punebar maka siaga mulolongang ni siwonni. Siaga mulolongang siwonni nakada seko maka tutup bawa ni tu bare aja na mubukai iya na wajar ke siwonni dia negaga tama. Onrong aro ya nule dito na mega dina tapi engka nule wajar itu. Jadi maka kak ma pele muminga lada nakada mapaki pa ustaz pura kak malah salak dak telumpulang ngak nasa naji tu mate dia negara telumpulang ngak malah salak dak sehingga ro semana sadingero tak baju-baju koran cerita alam cerita pak ya sanga dina balik kak na balik toki tapi ini cerita pangkokan apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan Allah iro waktu ku malah sepat semana saditur ku matengana lungin munro jadi magi pelenong menga nak kadero pak ustaz marilo kari pengalata puang ye ko malinga adisi-disinga usalemanan ni pangkau kangku usalemanan ni jama-jamaku akhirnya apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan Allah Masya Allah tabarakallah yang dulunya dia bisa memborong bar na tutup bare maku kue beberapa pesantren tahfiz Al-Quran masigi alena mana jamingi bahkan kasih di masigi alena jami lampu na alena jamin Masya Allah tabarakallah menjadi madari ke amak kada kasih zaman dimuliakan Allah ya kau kata taliwa aja mau kasih malak dak mutuna tunewi aja mau na malak dak mu benci lak dak magai nasabab pada muki ata poli rupung Allah Subhanahu wa taala aga bedakan apa yang membedakan kita dengan mereka wadi jaji tawi kasih ipatalewi atas salangan naluri padan rupa tahu bisa saja ini rupa tahu mega atas salangan tetapi dia panapatali pung Allah Subhanahu wa taala tapi di saat mereka diberikan hidayah iwering apa tirori pung Allah Subhanahu wa taala wallahi madaride ni ule rapi pakkasibian sinin atana pung Allah Subhanahu wa taala itu yang membuat kita kenapa kita tidak pernah merasa ketika melakukan sebuah kemaksiatan nasabah ipandang inting yiru dosai jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Jadi panah-panah ipandang inting akadai. Amba mui si kaca mi. Anu mui dosa bumi jeti boto orangnya. Anu mi je boto-boto ngara biasa ya waktu kumbicu boto-boto caca. Naramin re goli, naramin re sisabu. Caca. La haula wala quwata. Dua, yang ketiga, aga wading pandangin tenjama yang dimuliakan Allah nasabak de nilip pasileng kege bodo sama lupu kege do sama bicu. De niri sa pasilengan kege do sama lupu kege do sama bicu. Gangkana do sama lupu yasan do sama bicu. Nauzubillah semana. Ya. Do sama lupu na yasan do sama. Angkang kami ko do sa bicu yasan do sama lupu. Nah. Nekia
Dega dosa malupo sangadina dosa manandungange. Si bicu na dosai tapi ko ipogoi manandungangi malupo nagangkanna. Mapakutoro pa mapakaswiange. Si bicu na pakaswiange tapi ko ipogoi manandungang insyaallah maraja risisina pung Allah subhanahu wa ta'ala. Ang katahu bismillahirrahmanirrahim bawa dina paja na baca. Imiro banisang bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim. Wadi jajero gara-gara bismillah mi. Yero. Aja na tamas maka doa. Sirik aja imiro bawisang. Ya naro daripada di sisa gag. Sambil ki magur jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Katahu masumbangi sisa bumi tapi mananungan. Alhamdulillah. Ya. Si becu na agagai tapi ko mananungan ipugau. Insyaallah malupu negangkan. Kapa Pabu jamaah yang dimuliakan Allah, kajama aku 1 tahun yang lalu saya yang saksikan sendiri. Ia lo terima dinero. Aga mastori umrah jadi lo terima ke depan ustaz. Lo ki meka magasana mastor jadi dol. Senero tu na mastor maka dekat tega ni dia nak kadang kerja tu pak ustaz nak kada. Lo itelah karung ukur nagasana. Pas saya lihat ternyata di senero di sisebu di 2 sebu di pokoknya di bicu de gaya sene 20 sebu genna irun pada saat itu genna ini mereka menri umrah angkatu pana pake mak belanca meli jumbo ambala sabe si bawa ceri kristal mage atau mangingirenna pasi pulungi isebu 2 sebu 5 sebu akhirnya napa barakai pun Allah subhanahu wa ta'ala napake jokka mindre sapi betulana pun Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya saya menyaksikan di situ Bapak Ibu pas tetongi yolona kak bae pada saat itu saya pimpin dengan talbiyah de gaga tahu tak bulu-bulu ada we matana banna alena. Saya tidak bisa bayangkan betapa terharunya orang ini jamaah yang dimuliakan Allah. Wadi jadi dia bayangkan ya lena pada saat dia di depan Ka'bah melantunkan talbiyah labbaik labbaik Allahumma labbaik 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 la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mak duni wa matana Pak Bu jamaah dimuliakan Allah. Dia bayangkan ya Allah de nang ka wagasan upi tuai kakak aku yolona betullah tapuang. Ya. Jama-jama madodong gak dibicu tapi nampak barakat pun Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang buat kita mage karena kita tidak bisa membedakan kegego maraja kegego mabicu gehingga dipandang inting jamaah yang dimuliakan Allah sehingga amalan kamilan napuji pun Allah subhanahu wa ta'ala ia naritu amalan manenungange namo mani cekde namo miduan rakami ipogau sempajat duha tapi ipan nanungangi itu jauh lebih baik dibanding ipogoi langsung 10 rakanna ulepe mapasi to masempajang nomodon rakami ipogau masempajat tahajud tapi mananungan ipogau dibanding ipogau arwah rakanna ulepe mapasi napasi ipogau jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah mapakotoni rogoi namo mani cedde ipogau go maksiat tapi turi asoso ipogau malupoi negangkan sinina atana fung Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang membuat orang selanjutnya weddingi magampat tawe maka domi matoini atinna ya maka domi matoni atinna demetona na mampa ku papangaja bahkan ikut pengajari ibu
Iko pangajari wi nei waki. Madari ni ale pay ko pangajari. Iko paking iko tumoton na madari ni nei wa tumoton na nauzubillah summa nauzubillah. Summa na. Kapay 5 tahun ya lalu ramalang. Iro ananay na poji lo balak motor na kanala po racing. Iko yung lalu ko si depeta sa man na milo rampa do chile. Mapare na mapase. Katoni ay mapo na je. Manonoki je ko lalu ko si depeta. Sehingga ero tomotan na kasi na turin ang para aja mo motor palari motor mo kumatangang matarawi tau Madari to ni madari kong kelalo lanya baca na po imang. Apalah si tengah. Napa tapa miluk mamba ay tapalalo motor kena bencana loh. Tak palanya apa lagi? Apa yang terjadi subuh ya parang ikut motorna. Ina aja nana minga ko. Tapi alhamdulillah puto motor dito na milo kasi na dito na mangingi. Ina minga kina minga ki. Tapi anak nulip karena sudah terbiasa mungkin dia hidup dengan lingkungan yang sama dengan sefrekuensi na megane koraginya apa yang terjadi. De na namampa paparingaran na tumotonna. De na namampa pakamparan na tumotonna. Sehingga apa yang terjadi na'udzubillah summa na'udzubillah. Makbalai. Si kumono meraja runa motoroi. Si kuno tapalanya silalona. Sehingga apa yang terjadi? Ternyata okotoni rutalo pola apa yang nalaga nalapir watue. Yatona de na nyulle tanewi. Bakang. Lelir pamasina po Allah Ta'ala na di nalatu bulan jamaah di belakang. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yero yasang amati ng anuman nasah. Yero yasang ajel ng anuman nasah. Tapi idi atan na po Allah Ta'ala. Yero milo isapa makadapig nala. Tinro milo nala atan na pong Allah Ta'ala. Serikwang manginali atan na pong Allah Ta'ala. Nali taru-taru na pong Allah Ta'ala. Nang kaidi manang ang kamanamuki makanja paringarat talor pong Allah Subhanahu wa ta'ala. Aga na kumako ya. Katopa ako matangangin minum-minumang keras. Mabo. Napasare 2 botol 3 botol. Napa mamotor pulo timur luwatang. Malapa mana lalang inita namo tel istri malapa to mate nauzubillah summa nauzubillah. Kenapa? Makbatu mimatuni atina summa qasat qulubukum min ba'di zalik fahiya kal hijarati aw ashaddu kaswah. Makbatu mimatoni atinna. De mimatona lebih keras. De na namilo maling kalinga pangaja. De na namilo maling kalinga papatalinga. Baka mace ko mangaji masigi mace ko bangi tawe. Nauzubillah summa nauzubillah. Akhirnya apa yang terjadi? Sininatan na pong Allah Subhanahu wa ta'ala. Sininatan na pong Allah Subhanahu wa ta'ala. Pogo meman niya milaw tapugau. Jama meman niya ta puji-puji melo ta jama inu meman niya melo ta inung pangkau kam meman niya melo ta pangkau kang tapi naupan na cabu cedi bawa kabala na Allah Ta'ala na cabu korilana wa takalita wallahi nauzubillah summa nauzubillah de nagaga pada rasa-rasa na cabu bawa ngikwe pirasewi andri inungang nauzubillah. Na cabu bawa cik dia koi nirana andro kita na din ulit jukai nauzubillah summa nauzubillah. Jama miman niya mila itu jama gau miman niya mila itu pugau tapi ko pong Allah Subhanahu wa ta'ala nauzubillah summa nauzubillah. Sinin na atan pong Allah Subhanahu wa ta'ala narimakwan na naro idi atan pong Allah Subhanahu wa ta'ala rilalan na yelo ni meh. Maka dia pesan na tumatota degaga lalat degaga tikungan na degaga tasi degaga bomban na degaga aju de nakke pasu degaga tahu degaga atas salangan na nan ni atak kalupan na sinin na tas di rupa tahu ang kamanang atas salangan na nan ni atak kalupan na neke de nagaga pada de nagaga pada tahu
manassa-nassa ni nisangi gau-gau ado rakang ni kia na patalle-talle wi ripalalon na padan rupatau. Manassa-nassa ni gau-gau dosa ni kena patalle-talle wi ripalawang na rupatau, sehingga alena po gau dosa na patamamana ng isinin na rupatau wi lolonga pacalari po Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kataw makada, Ustaz, iya minum nga iya mato minum. Minum nga minum ang keras iya mato minum. O mato watakaleku utaro. Di ku mato walyam minum ang keras. Boto mato ka. Di ku mato upake boto. Mapak bite ka maniku mato upake mapak bite. Tanato manu na bali boleh. Anu ku mato makakatongang tapi kono paturong ko Allah Ta'ala pacalan na. Tahu madeceng, tahu makanja, nakan namana jamaah yang dimuliakan Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka mudah-mudahan insyaallah kamput ini sekecil ini ketika masih banyak orang bermaksiat dan engkau apa tahu mulai ngurusi agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang ini yang menjadi simak na kampungnya. Weddingi selamat kita macu manang ini selamat. Mudah-mudahan gara-gara satu orang mapak gurong di ayat. Dua ayat, sedih huruf, dua huruf. Ayat-ayat na pung Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan menjadi si makna kampungnya. Wedding itu selama, mak dia tu ni idi selama. Makanya ajak lalu. Ye ko de pamulil lo mas sempajangi. Ajak mutando tanrewi to mas sempajangi. Ye ko de pamulil murus ibolana pung Allah Ta'ala. Aja mutandro tandrui tau ngurus ing bolana pung Allah Ta'ala. Ya ko de pa mulle mapak gurang ni ayat-ayat na pung Allah Subhanahu wa taala. Aja mutandro tandrui tau angke mapak gurang ni ayat-ayat na pung Allah Ta'ala. Ya ko de pa mulle mapak ngaji mapak kalipue. Aja mutandro tandrui tau angke mapak ngaji. Nasaba iya tu tau mutandro tandrui. Tania pegawai na pemerintah, tania pegawai na daerah, tania pegawai na gubernur. Tapi pagawin pengallahu subhanahu wa ta'ala. Nagpano-pano mutando tanriwi pagawin na pengallahu subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah summa nauzubillah. Narimakuan na nariidi atan na pengallahu subhanahu wa ta'ala. Law ni meng kabulaan na pengallahu subhanahu wa ta'ala. Law ni meng ijaga madicing, ipalihara madicing. Ya. Law ni meng ya, sedi ayat dua ayat law ni meng. Ya. Saya yakin tegi-tegi angka Muhammad angka tutu Abu Jahil wandi jaji maka ada mustahil madece mana tahu tas di kampung, tapi mustahil to majamana tahu tas di kampung. Makanya silupulupuna gajai pasti angka mato bukunna si becu-becuna balewe pasti angka mato daginna. Saya yakin dan percaya si kanjak-kanjak na tahu pasti angka mato jana. Tapi saya yakin dan percaya si jajana tahu pasti angka mato decenna. Artinya apa? Law ni mi idi maneng atan na pung Allah Ta'ala. Na ipalebang agama na pung Allah Ta'ala. Ipalebang ampe kiduna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencaji pamasiri palawangan na pada terupa tahu, bukan menjadi umat yang menghujat, yang suka mencelah, tapi umat yang selalu merangkul meskipun di antara kita masih ada yang berbeda, meskipun di antara kita angkamu pamari marota ini tapak kita matata, tapi dek gaga misang mukurui siaga cinnun na atin na tasik di rupa tahu. Bisa saja yule mukuru rokok rotak natase di rupa tahu. Wallahi dega aga tau mule mukurui maga cinnunna atin natase di rupa tahu. Makanya insyaallah ipakalap di tawe alita matutu ipakalap di ipakaraja tawe alita matutu ipakaraja. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mungkin ini yang menjadi papalisa rilalana iye waktu mak barakae. Mudah-mudahan insyaallah mak barakai lori di maneng makotor paro paimang lori alena to mak bicarae. Saya yakin dan percaya polir palau ngataye ada yang jauh lebih hebat dari saya
ya ke guruku kue palau mengete ada pakai kita di sini ya tak tende muka jadi kasih koma ceramah ke pangka guruku tapi mudah-mudahan kasih dia tahu masalah magasan salah papo salah ka na tegur muka mudah-mudahan insyaallah di manange selama ke rilino lebih-lebih pamati riwan wa akhirat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam degaga lalat degaga tikungan na degaga tasik degaga bomban na degaga aju di nak pasu degaga tahu degaga atas salangan na nani atak kalufan na narikong kada ku tapasala tak dampeng ka maraja yen namo narikong kada ku tongeng majepu yaitu polewi rupung Allah subhanahu wa ta'ala al haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin wafaqana Allahu jami'an ila ma yuhibbu wa yarda waj'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.